Kwanza Entertainment. Ewan Finance. I'm dangerous and he's powerful. Uphilo binyeka khodelelwa ke. Yeah. Can you do pilo kelebili? 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 Agia chava, agia chava, agia chava, agia chava, ukozi, agia chava, ukozi waga, agia chava, Mukozi. Ribude bote, argoya bote, kasogola bote. Why, Ribude bote, argoya bote, kasogola bote. Why? If you ginga gayona, you very kile, ene ukonde. If you ginga gayona, you very kile, ene ukonde. Mukozi waga marawan. Aye, Leona Mizumba ya PhD Finance. Can you drop a kelebili? 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 Agia chava, agia chava, agia chava. Agia chava, ukozi, agia chava, ukozi waga, agia chava, Mukozi. Ribude bote, argoya bote, kasogola bote. Why? Ribude bote, argoya bote, kasogola bote. Why? If you ginga gayona, you very kile, ene ukonde. If you ginga gayona, you very kile, ene ukonde. Mukozi waga